Poštovani ljubitelji sporta, dobro veče. Nakon kraće pauze ponovo pratite emisiju Sportski ponedeljak. U 14. kolu Prve lige Republike Srpske juče su kuglaši Duba na gostovanju u Derventi protiv ekipe Derventa sa oborenih 3121 naprema 3163 oborena čunja poraženi sa 3:5. Meč poene za Dub osvojili su Svračić sa 578, Marin sa 534 i Bećirević sa 523 oborena čunja. U narednom kolu Dub dočekuje Lijevče iz Nove Topole. Karate klub Knešpolje juče je učestvovao na karate turniru Banja Luka Open 2015 sa jednom takmičarkom Ilijanom Miljuš, koja je u katama pojedinačno osvojila prvo mjesto. Takmičenje je održano u organizaciji Banja Lučkog karate kluba Bushido i međunarodnog je karaktera. Učestvovalo je 610 takmičara iz 37 klubova iz 6 zemalja: Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Rukometaši Kozare Mljekoprodukt su protekle subote na gostovanju odigrali prijateljske utakmice protiv Kotor Varoši. Seniorski tim je slavio protiv domaćina sa 29:26, dok su omladinske selekcije doživjele poraze. Ekipa uzrasta 1998. godište je savladana sa 18:13, ekipa 2000. godište sa 14:8, a najmlađi uzrasta 2002. godište su izgubili sa 15:5. Ove utakmice su odigrane u okviru priprema za drugi dio sezone u Prvoj ligi Republike Srpske i Ligi mladih Republike Srpske. Ovim povodom proteklog petka ekipa radiotelevizije Kozarska Dubica je prisustvovala treningu rukometnog kluba Kozara Mljekoprodukt. Ovaj sportski kolektiv trenutno ima preko 100 članova u svim selekcijama. Svakodnevno treniraju u 2 termina, a posvećenost radu i ljubav prema rukometnom sportu doprinijeli su i odličnim rezultatima koji se ostvaruju već duži niz godina. Nešto više o samoj završnici priprema za predstojeća takmičenja i o samoj situaciji u klubu rekao nam je Dragan Gajić, sportski direktor kluba, koji je na ovu poziciju došao prije pola godine. Mi smo u maltene jeku priprema, u stvari u završnoj fazi priprema za proljetni dio sezone 2015, što se tiče prve ekipe. Odigrali smo do sad 5 pripremnih utakmica, još 1-2 pripremne utakmice su u planu. Što se tiče mlađih kategorija, tu je sad trenutno pauza, igrala se Liga mladih. Onako solidno stojimo, sve 3 starosne kategorije, juniori, kadeti i pioniri su nam na prve 3 pozicije koje vode na završni turnir prvenstva Bosne i Hercegovine. Što se tiče kluba, organizacionog dijela i svega toga, mogu reći da je u zadnje 2 godine, otkako je ovaj upravni odbor, klub organizaciono konsolidovan, imamo upravni odbor stabilan, u klubu imamo 4 takmičarske kategorije, organizovali smo školu rukometa, preko 80 igrača je registrovano u mlađim kategorijama, plus 20 igrača koji su registrovani za prvu ligu. Prva ekipa, možemo reći, odlično stoji na prvenstvenoj tabeli, mi smo viceprvaci Republike Srpske, zaostajemo 2 boda iza Drine Zvornik. Što se tiče ambicija prve ekipe, ne bježimo i dalje od prvog mjesta, borit ćemo se, a sad da li ćemo igrati Premier ligu ako izborimo ili nećemo, to ćemo vidjeti od finansijske situacije. Što se tiče prve ekipe, bilo je par izmjena u igračkom kadru. Evo, kakva je sad trenutna situacija, kakva su očekivanja? Vidimo, momci vrijedno treniraju. Momci su stvarno super, rade odlično, to trener Stojanović stvarno odlično radi. Što se tiče igračkog kadra, 3 momka koja su nam, ostali smo bez 3 prvotimaca,
Naš Goran Stanić je otišao na pozajmicu u ekipu Cazina koji se takmiči u prvoj ligi federacije. A dvojica momaka koji su bili iz Banja Luke, sa njima smo raskinuli saradnju, pružit ćemo šansu našim juniorima, odmah su četvorica priključena prvoj ekipi, treniraju i bit će registrovani za takmičenje. Još bih htio da se zahvalim u ime upravnog odbora, u svoje ime, u ime svih igrača, našem generalnom sponzoru Mlijeko Produktu, koji već 2 godine je generalni sponzor našeg kluba. Stvarno im se zahvaljujemo od srca. Također zahvaljujemo se svim prijateljima kluba koji su pomogli do sada na bilo koji način. Naravno, zahvaljujemo se i našoj vjernoj publici koja je svake druge subote ili petka u dvorani, koja kupi vrijednu ulaznicu i stvarno su nam od velike pomoći. Da u redovima Kozare vlada odlična atmosfera pred sam početak druge polusezone, potvrdili su nam i igrači. Srđan Banjac je golman seniorskog tima. Početkom polusezone očekujem mnogo više truda i rada nego u prošloj, da dođemo na to prvo mjesto koje smo jedva dočekali, da ako Bog da sljedeće godine uđemo u Premier ligu. Dosadašnjim tokom pripremom smo veoma zadovoljni, treniram radno već od 15. januara. Imali smo neke pripremne utakmice do sada, hvala Bogu sve jedno smo pobjedili. Sutra idemo u Kotor Varoš, nadam se i tamo da ćemo pobijeti, da sada krenemo pravo u polusezonu. Malo je izmijenjen igrački kadar, malo su dobili priliku neki mlađi igrači, kako su se uklopili u ekipu? Pa jeste, otišao nam je tako reći najbolji igrač Goran Stanić, napustio nas je, otišao u Cazin. Došli su neki stari igrači, povratili smo nove mlade nade iz druge ekipe. Dobro smo se sada uklopili, nadam se najboljem. Danilo, evo ovdje smo na treningu, upravo ćete izaći na parket, ti si 2002. godište, tako? U toku su pripreme, evo kako napreduju treninzi, druženje? Pa dobro, igramo, družimo se, učimo nove taktike i kogod želi da dođe u školu rukometa, da vidi drugo i mlađi, može da se prijavi. Evo što radite na treningu? Na treningu zagrijavamo, igramo, radimo isto nove taktike. Koliko dugo treniraš? Dugo treniram 5 godina, utakmice su dobre, nekad pobjedimo, nekad izgubimo. Evo, uglavnom družite li se van terena? Družimo i van terena. Evo, da li si zadovoljan situacijom u klubu? Zadovoljan sam, volim rukomet, sport. Zašto voliš rukomet? Zato što je to dobar sport, počeo sam ga trenirati od malena i onda sam ga zavolio i... Aleksej Petković. Evo, ti si 2000. godište, koliko već dugo treniraš rukomet? Pa otprilike ukupno 6 godina, ovdje već 2. Evo, kakvi su treninzi, kako je druženje, šta se radi? Treninzi su uvijek dobri, uvijek su dobre pripreme, družimo se uvijek i van terena i na terenu, uvijek dobri smo prijatelji i tako. Ko vam je trener i da li ga slušate? Trener nam je Milan Miljuš, pa slušamo ga, ali nekad imamo i trenutke kad nismo baš najbolji, ali nekako. Je li strog? Pa i pretežno jest. Evo sad počinje ta Liga mladih i takmičenje, kakva su očekivanja? Pa nadamo se da ćemo se plasirati na to republičko prvenstvo. Imamo još tu ligaške utakmice odigrati, pa očekujemo najbolje. Evo, zašto baš rukomet? Zašto si odabrao da treniraš rukomet? Pa zato što mi to tu mi se nešto svidjelo. Dosta djece se bavi time i gledao sam stalno na televiziji velike te rukometaše i tako mi se svidjelo i tu sam inspiraciju našao. Mitrović Matija. Evo, recimo, koje si godište? 99. Treniram 5 godina. Evo, tu u toku su pripreme, upravo ste završili trening, kako idu pripreme i pred početak takmičenja u Ligi mladih. Pa za sad odlično ide, nadamo se da prođemo na završnicu Lige mladih, pa ćemo vidjeti šta će biti. Evo, trenira se, na čemu se najviše radi? Pa na brzini i na kretanju najviše. Koliko znači za tebe ovaj trening u Kozari Mlijeko Produktu? Pa znači puno, napredujemo uz trening sa starijima, pored ovi što igramo i sa mlađima. Za sad dobro prolazi sve. Odnosi sa trenerom, kako se ponašaju, da li su strogi i da li se stvarno može nešto naučiti? Pa trener je strog, ali može se puno naučiti od njega, zašto je bivši igrač, pa
zna dosta toga i prenosi to dobro na nas sve. Šef stručnog štaba Kozare Mljekoprodukt je Goran Stojanović, nekadašnji igrač, a sada trener seniora i juniora, godinama pomaže da mladi sportisti stasaju u prvoklasne rukometaše. Zbog svog angažovanja u sferi unapređenja sporta, Stojanović je na protekloj manifestaciji Izbor sportiste godine 2014 dobio nagradu za najboljeg trenera u našoj opštini. Kao što ste i sami vidjeli, imamo ih zaista dobar odaziv na treninge, pripreme su u završnom dijelu, u završnoj fazi, imamo još jednu utakmicu pripremnu sutra u Kotor Varoš, odigrali smo već 3, pokazalo se kao jedan jako dobar rad, nadamo se da ćemo u toku naredne sedmice još neke finese dotirati do savršenstva da bi u nastavak prvenstva ušli kako treba. Evo, drugo mjesto na tabeli, na samom kraju. Kakva su očekivanja dalje? Pa da, mi smo završili na drugom mjestu, imali smo jedan poraz i jedno nerješeno. Naše očekivanja, mi imamo očekivanja naravno kao svi sportisti, ali se baziramo na jedan plan i program rada i jedan, tako reći, dvogodišnji, trogodišnji ciklus koji će, nadamo se, dati rezultata tek na godinu. Ove godine sad u ovu polusezonu ulazimo, da kažemo, znatno oslabljeni neigranjem Gorana Stanića koji je napustio naše redove, pojačao drugu ekipu, ali smo se potrudili pa smo u zamjenu angažovali još jednog naših bivših igrača, jako dobrog igrača, slijepca Dragoslava i Nikoletić nam se vraća iz inostranstva, tako da se nadam da to neće ostati prevelik neki minus u igri. Nadamo se da ćemo popraviti jedan segment u igre, to je taj kolektivni duh i na tom zasnivati rezultat. Evo tu su i mlađi igrači koji polako popunjavaju redove prve ekipe. Da, jeste. Mi stvarno imamo i mi smo se opredijelili i stavu ovog upravnog odbora i nas na čelu sa ja i još tu ima uključeni 5 trenera koji se radimo da omasovimo ovaj sport u gradu i kao što vidite imamo i u ovoj selekciji preko 20-30 igrača, ovo je uzrasna kategorija od 2000 i mlađe, a 98. je komplet generacija, tako da se nadamo da ćemo do godine imati iz tog jednog pogona 2 sigurna prvotimca. Nadamo se i ovom prilikom bi zahvalio i našem generalnom sponzoru, Mljekoproduktu i tom radnom kolektivu koji nam stvarno pomaže, a mi se trudimo onda opravdati njihovo i ulaganje i opštine i samog sponzora i mislim da je ovo pravi put. Evo, vaš dugogodišnji rad u rukometu se nedavno i isplatio, dobio jedna nagrada za najboljeg trenera. Što znači ta nagrada i kakav je to, da li je to nekakav posticaj za nastavak dalje? Pa jeste, to mislim svakome od nas znači dosta, meni prvenstveno jednu još veću obavezu da opravdam to priznanje i hvala i ljudima koji su me izabrali, iako ja smatram da svi koji se bave i trenažnim procesom i u treningu i trenerima, svim u raznim sportovima, u ovom stvarno periodu malo teže, ali rade ljudi svoj posao. Mi imamo i rukomet, ženski, muški fudbal i karate i stvarno imamo dobrih sportista u gradu, tako ja sam vjerovatno jedan u nizu. Sa mlađim naraštajima radi trener Milan Miljuš, koji je ujedno i standardni prvotimac u seniorskoj ekipi. Ovdje je trenutno generacija 2000 mlađi i 2002 mlađi. Imamo mi selekciju 2004 mlađi, koju treniraju moje dvojica kolega iz prve ekipe, koje ja nadgledam, pomažem im. Ovo su pripreme drugog dijela sezone, znači ima omladinska takmičenja, oni imaju pa su to pripreme za omladinska takmičenja u kojima se normalno takmičimo. Prošle sezone smo igrali par turnira, dosta prijateljskih utakmica, na 3. smo poziciji u svim selekcijama, zato što smo tek prije godinu i pokrenuli da radimo sa mladim kategorijama. Turnir u Cazinu je bio dobar plasman, smo ostvarili, bili smo 3. imali smo najboljeg strijelca, u Zaprešiću na manje zavidnoj poziciji smo završili, ali smo zadovoljni igrom naših momaka. U subotu imamo utakmicu svih mladih kategorija u Kotor Varoš i naravno i prvi tim igra tamo i sad se pripremamo znači za Ligu mladih. Evo vidimo, momci vrijedno treniraju i taj se rad, vidimo da se isplati, evo polako mlađe generacije ulazi u prvu ekipu. Pa oni su puni entuzijazma,
Oni vole to što rade, to jest vole trenirati i sve ostalo, fino su odgojeni i nadam se samo da ću imati sa njima uspjeha. Jedna su od boljih generacija, kompletni su što se tiče svih pozicija, uvijek fali levaka, a ovdje ih hvala Bogu ima. Dobro, evo, sada kreće sezona, kakva su očekivanja, ti igraš i za prvu ekipu. Evo, da nam daš nekakva očekivanja kakva su u narednom dijelu takmičenja. Pa što se tiče mlađih selekcija, bitno nam je samo da uđemo u završnicu, znači Republičku, pa ćemo onda vidjeti da ostvarimo što bolji plasman, a što se tiče prve ekipe, nadamo se prvom mjestu, vidjet ćemo kako će to do kraja ići, da li će biti financije kako treba i sve ostalo, da li ćemo moći ići u Premier ligu. Što se tiče, igramo također, takmičimo i u kupu Republike Srpske, baš sam danas gledao tabelu, to jest izvučeni su parovi, mogli bi opet ostvariti neki rezultat, recimo kao prošle godine. Naredni susret seniori igraju već sljedećeg vikenda, kada se nastavlja takmičenje u kupu Republike Srpske. Utakmica se igra u subotu na gostovanju u Srpcu.